Pozdrav svima, ja sam Zbera Bandit i dobrodošli u novi video. Danas ću vam pokazati vežbe koje sam radio tokom svog izazova u kom sam za mjesec dana gledao koliko mogu da porastem radeći vežbe za visinu i ispravljanje kičme. Definitivno preporučujem da prvo pogledate taj video pa onda da se vratite na ovaj. Započet ćemo sa laganim zagrevanjem. Prvo da istegnemo glavu i ramena. Ovo zagrevanje polako radite, nema žurbe ovdje. Također preporučujem da slušate lofi muziku kao što čujete u pozadini. Slobodno možete da uzmete sada da radite ove vežbe sa mnom dok slušate mene kako pričam. Također jedna dobra lofi pesma koju možete slušati jeste Lil Zebra Voleo bih. Prelazimo na ramena, također sve lagano, samo se razgibavamo trenutno. Nastavljamo sa razgibavanjem ramena, desna i leva ruka. Sada malo razgibavamo ramena i leđa. Idemo sada istezanje. Trudite se da vam kolena budu prava kao i leđa tokom rađenja ovih vežbi. I dole. Isto to radimo i na drugu stranu. I dole. Na napred, također prava kolena, prava kičma. I idemo dole. Cimajte na dole kako biste lepo razgibali kičmu. Idemo ka jednoj nozi. Isto to ka drugoj nozi. Sada skupimo noge i dodirujemo prste na nogama. Polako se dižemo na gore, ispravljamo kičmu, dižemo ruke uvis i istežemo se. Prelazimo na noge. Gledajte pri ovim vežbama da vam stopalo na koje se oslanjate bude pravo zalepljeno za pod. Okret na stranu. I ruke gore. Isto to na suprotnu nogu.
Nastavljamo sa istezanjem, tako da sada sednemo na pod i vučemo ka jednoj nozi. I preko glave. Isto to na drugu nogu. Također gledajte da vam kolena budu prava. I preko glave. Sada malo istezanje leptirom, cimajte nogama kao da letite i držite pravu kičmu. Sada započinjemo sa vežbama za kičmu i visinu. Nakon što smo se lepo zagrejali, počet ćemo leženjem na leđima, noge zalepite za pod i dignete kukovima na gore i držite. Sve vežbe koje ćete vidjeti možete po svojoj meri da odredite koji broj ponavljanja ćete raditi, koliko dugo ćete zadržati u kojoj poziciji. Naravno, nemojte pretjerivati i budite pažljivi pri svakoj vežbi. Sada spojimo dlanove i cimamo pod 45 stepeni na jednu stranu i na drugu stranu. Koleno prekrećimo na jednu stranu, a ruku ispružimo na drugu i tako istežemo telo. Istu stvar radimo na suprotnu stranu. I prelazimo na stomak. Započet ćemo sa vežbom koju ja volim da zovem pingvin, kao pingvini po ledu, ne znam iskreno. I istežemo rukama napred i nazad. Napred i nazad. Osjetit ćete to u lopaticama. Prelazimo na sad neke malo yoga poze, kažemo. Nisam siguran, mislim da se ova zove pozdrav suncu ili tako nešto. Ne uzimajte me za reč. U svakoj poziciji ovaj držite sekundu, dve i pređite nadalje. Ako brzite ovaj klip vidjet ćete kao da tverkujem, ali nemojte to raditi. I idemo trougao ili ti piramida. Ovo sam pročitao da se radi kao 3 udaha i izdaha, ali kao što sam rekao nije ništa određeno, možete koliko god vam odgovara da ostanete u toj poziciji. Ja sam lično imao problem s ovom prostirkom zato što mi klize ruke po njoj, ali dobro.
Sada ćemo legnuti i stavimo glavu na ruke da ne bismo baš na pod i dižemo jednu nogu pa drugu nogu. Cimamo na gore i ostavimo sekundu, dve u vazduhu. Ja brojim 40 ovdje, ali u principu, kao što sam rekao, možete i manje ili više, s obzirom na to koliko vam odgovara. Također još neki sportovi kojima možete se baviti za visinu i pravu kičmu jesu košarka i plivanje, tako da kad imate vremena izađite na basket ili odite do bazena. Ako je leto, idite na spoljašnjima da tu nema toliko puno plivanja. Zimi unutrašnji bazeni rade i oni su odlični za plivanje jer nema puno ljudi i većina ljudi plivaju, tako da su odlični za tako nešto. Verenje na šipku je jedna od također vežbi za istezanje. Predlažem da ako radite ovo, hvatite neke manje šipke, a ne kao ja na go što sam se uvatio, zato što je debela šipka i teže je za držanje. Pošto sam vidio da klizi da ne može, prebacio sam se na drugu lokaciju gdje ima uže šipke. Naravno, ovo možete raditi koliko god izdržite, nema određeno vreme, ali obavezno napravite makar 30 sekundi pauzu između ovog i narednog držanja za šipku. I još jedna vežba za istezanje kičme. Možete ovo raditi ili ovako gdje ima neke dve šipke jedna pored druge. Uhvatite se i cimate napred. Ja sam cimao 10 puta za svaku stranu. Kao krenete da zakoračite kroz te šipke, ali se također držite za njih. Ovo možete raditi kod kuće, na primjer na vratima. Uhvatite se za ram od vrata i idete ga napred, ili možete tako između dve šipke ili bilo gdje nađete da ima tako prolaz. I radite u 3 položaja ruke, to su ruke na gore, ruke u sredini kao što sad vidite. I treći položaj je obrnuto držanje šaka, znači držite odozdo na gore i cimate na naprijed. Ukoliko je uži prolaz, mislim da će bolje da bude, da ćete više osjetiti da vežba funkcioniše, ali u principu možete bilo gdje da radite. Evo pozdrav od kućeta koje spava tu bez pomeraja. I za kraj preskačemo vijaču. Kao što vidite, ja nisam baš uvijek istrenirani profesionalac za vijaču, ali u principu vijača je laka da se savlada. Kada jednom uđete u štos, lagano je. Također nemojte da se preforsirate sa vijačom, zato što jeste zahtjevna vežba što se tiče zamora, tako da nemojte se preforsirati, radite koliko mislite da vam je dovoljno da nemate upalu sutradan.
Ako tek započinjete vijaču kao ja, što nikad u životu nisam preskakao nego sam sad krenuo, probate prvo jednom da preskočite, pa kad to savladate pređete na 2 puta, pa na 3 puta i tako ćete ući u štos. Također nemojte preskakati vijaču negdje gdje ima malo više trava i biljke, preskačite gdje je ravno, zato što će vijača da vam se uhvati za te biljke i pitat ćete se zašto ne mogu da preskačem, a zapravo je problem do terena. To je bilo to, nadam se da sam vam pomogao i pozdrav!